тургандай жол боюнча тараптардын желектери менен биргеликте команданын катышуучулары чыгат дагы ар бир мамлекеттин гимн оюну болуп, ошондой эле биз көрүп тургандай Австралия өлкөсүнүн дагы күйөрмандары океан ары жагынан ат арытып келгенин дагы өзүңүздөр көрүүдөсүздөр. Ооба, бул эми жөн гана футболдук оюн эмес, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул тарых парактарында калчу жаңы башталыштын учугу десем анда жаңылган болбоймун. Себеби коомдук биринчи каналдагы болгон телекамералардын барысы тең азыр Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионго карай багытталган. Кенедей бир тарых парактарына калчу көз ирмемдер бул жерде көз жаздында калбайт жана келиңиздер эми. Студияда отурган биздин дагы жүрөгүбүз кабынан чыгып кетчүдөй болуп түрсүн согуп жаткан маалы жана тараптардын бүжүрү менен курамы менен четинен тааныштырып баштайбыз. Австралиялыктар алар үстү сары, асты жашыл, өзүлөрүнө тийиштүү мүнөздөгү түсү менен, ал эми Кыргыз Республикасынын улуттук курамасы бул сапар конокто ойной турган кызыл ак түстөгү кийими менен көк майсаң үстүндө шаңку баран менен чыгып барышууда. Ооба, оюн 90 мүнөткө чейин эмес, финалдык ышкырыкка чейин созуларын эки тараптын эң сонун билишет жана келиңиздер эми сөзүбүз башынан болсун. Дөлөн Өмүрзаков атындагы футболдук стадион болуп көрбөгөндөй түр өзгөртүүгө туш болгон саналуу мүнөттөрдөгүн албетте бүгүн кирет, бирок биздин дүйнөлүк заманбап жарык берчү жарыктандыргычтарыбыз бар экенин дагы белгилеп кетебиз. Ал эми өкмөт башчыбыз Темир Аргенбаевич Шариев, Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынын президенти Семетей Алымбаев менен биргеликте конокторду жана өзүбүздүн сүймөнчүктөрүбүздү дал ошол өлкөбүз үчүн эң бир эсте калчу тарыхый оюндун астында мына мынтип ийгилик каалап өтүшүүдө. Лицами государства. Очень яркая трансляция сегодня предоставлена нам. Сегодня без преувеличения исторический момент в нашем футболе, как в песне поется: к нам приехал Тим Кейхилл, дорогой и вся честная компания. Еще никогда к нам не приезжал соперник такого ранга и уровня, как сборная Австралии. Это можно сравнить с приездом в Бишкек некогда московского «Спартака» в далекие годы, хотя это сравнение немного забавное. Сборная Австралии — это, конечно же, не «Спартак». Тогда московский клуб очень была популярна у нас в стране, и вообще был в фаворе. И тогда, и сейчас ажиотаж в стране по футболу невероятно силен. Теперь к вопросу о победителе. Верить в нашу победу одновременно и хочется, и колется. Мы не требуем от нашей команды победы, но мы точно требуем, чтобы наши сыграли достойно смело. Пока гимн Австралии. Бұл музыкалык чыгарма Австралия улуттук курамасыныкы болуп өттү. Тим Кейхилл сиздердин назарыңыздарда. Жана азыр эми өлкөбүздүн гимни ободо.
Кыргыз Республикасынын улуттук курамасы бүгүнкү күнү өзүнүн 100-чы эл аралык беттешин өткөрүп жаткан учуру. Бул эми мааракелүү самалыкка биздин көрмандар атайын камылга менен келишкен эмесе тараптардын күжүрмен курамы менен. Дегенде майдан ээси өзүбүздүн сүймөнчүктөрдөн баштасак, дарбазада Валерий Кашуба 16-чы. Андан кийин коргоочулар 2-чи Валерий Кичин, 4-чи Дэниел Tego, 6-чы Виктор Майер, 7-чи Азамат Байматов, команда капитаны, 10-чы Мирлан Мурзаев, 19-чы Виталий Люкс, 20-чы Бахтияр Дүйшебеков, 21-чі Фархат Мусабеков, 22-чі Антон Землянухин, 23-чі Эдгар Бернхарт. Мына ушундай күжүрмен курамды башкы насаатчыбыз орусиялык Адис Александр Кристинин негизги билдирмеге кийриген экен. Биздин жигиттерибиз сиздердин назарыңыздарда. Жана Австралия улуттук курамасы дарбазада Метью Райан, 2-чи Юджин Франжик, 4-чи Тим Кейхил, 5-чи Марк Миллиган, 6-чи Метью Спиранович, 7-чи Лекки Метью, 13-чи Азиз Бехич, 14-чи Джеймс Троиси, 15-чи Майл Единак, ал команда капитаны сиздердин назарыңыздарда Азамат Байматов менен биргеликте чүчүгулак кармашууда. Андан ары 16-чы Бернс, 22-чи Алекс Уилкинсон. Ал эми оюндун башкы калысы Катар өлкөсүнөн келген Хамис Алмари. Чүчүгулак боюнча тараптар азыр эми Азамат Байматов же топту же дарбазанын танабын тандап алат. Ооба. Ошентип тараптардын кол алышуусу. Ал эми катарлык Адиске жардам беретинде дагы бир 2 катарлык Талеп Салем Алмари жана Жумаал Буршаид келген экен. Ал эми кошумча калыс бул Феррас Тавел Сирия өлкөсүнүн өкүлү. Жана сиздердин назарыңыздарда Австралия улуттук курамасынын түзүмү. Давайте для сравнения проведем некоторые параллели. Наша сборная в рейтинге FIFA находится на 151 месте, а наши соперники занимают 61-ю строчку в табеле о рангах. На одну ступеньку ниже сборной Болгарии. Сокерус буквально с перевода означает кенгуру футбол. Да? И, собственно, давайте к составам перейдем. Сборная Кыргызстана, в воротах Кашуба 16 номер, Кичин 2, Tego 4, Майер 6, капитан команды Байматов 7, Мурзаев 10, Люкс 19, Дүйшебеков 20, Мусабеков 21, Землянухин 22 и Эдгар Бернард 23, Александр Кристинин, главный тренер команды. И австралийская дружина в таком составе: Мэтью Райан в воротах, Франич 2, Кейхил 4, Миллиган 5, Шпиранович номер 6, Мэтью Лекки 7, Бенич 13, Троизи 14, Едина капитан команды 15, Бернс 16 и Алекс Уилкинсон 22. Анги Пастетоглу, главный тренер сборной Австралии, главный арбитр этого матча, вся бригада из Катара, Хамис Аль-Мари и его помощники Талеп Салем Аль-Мари и Джума Аль-Буршат. 4-й арбитр Феррас Тауэл из Сирии. И можно, собственно, переходить непосредственно к игре. Шап кеттик эмес урматтуу телекөрүүчүлөр, топ менен австралиялыктар жана Азамат Байматов 7-чи катар санындагы Метью Леккине жолун туруп, оюн азыр эмес саамга токтоп, топ жашыл сары түстөгү австралиялык же болбосо Сокерус атанган командага берилип отурат. Дарбазада Валерий Кашуба, учурда Тажикстандын Худжент командасынын негизги оюнчусу, жана ал тосотту бекемдеп, таптешиктеп, жылчыксыз бүтөгөндөн кийин азыр биз көрүп тургандай коноктордон 14-чі катар санындагы Джеймс Троиси, Герман чемпионатынын оюнчусу, топко жакындап келүүдө. Биз билебиз, австралиялыктар бул эми шыңга бойлуу, дээрлик бойлорунун узундугу 2 метрге чукул, биздикине салыштырмалуу кыйла узунураак. Ошондуктан биздин жигиттер көбүн эсе топту жерде көбүрөөк кармоосу зарыл. Сокку жана топ каякта? Непада. Дарбазага команданын капитаны, бул 14-чі катар санындагы, 15-чі катар санындагы Майкл Единак, Кристал Пэлас командасынын
oyuncusu anın mınamtip үйрүлтө urgan sokkusu жана Валерий Кашуба эмнеликтен улам жаза баскандыгы түшүнүксүз. Же аябагандай толкунданганбы Айтор? Топ жыйынтыгында Тилекке каршы биздин дарбазадан орун таап калды. Эсеп 0-1 алдыда Австралия улуттук курамасы. Тревожное начало для нашей команды. Миля Едина, капитан команды, играющий за Кристал Пэлас, исполнил штрафной и образовалась большая брешь, куда, собственно, Миля Единаки нанес удар. И с этим выстрелом, в общем-то, недостаточно сильным не справился Кашуба. Ну, можно это отнести, наверное, к некоторому волнению, которое испытывают в эти минуты футболисты. Дрожь в ногах пока не удалось футболистам нашей сборной унять. Вот он на ваших экранах Миля Единак, довольно брутального вида мужчина, играющий за Кристал Пэлас. Отмечу, что он является капитаном команды. До него вице-капитаном являлся Тим Кейхилл. Он сегодня тоже играет в основе. Разумеется, на ваших экранах только что был Александр Кристинин. И футболистам нашей сборной теперь придется отыгрываться. Ну что ж, первые минуты, ничего страшного, не будем волноваться, все будет хорошо, еще времени полно. К счастью, а может быть даже не к счастью, пропустили мы на второй минуте. Первым же ударом, по сути, австралийцы забивают наши ворота гол. Но поддержка нашей сборной, болельщиков, которые заполнили стадион «Спартак», настоящее имя Дулены Мурзакова, я думаю, поможет. Ну и по составу, скажем, довольно сильная команда австралийцы. Чего уж греха таить, на 61-й строчке они находятся. И команда является победителем чемпионата Азии 2015 года. Вот буквально несколько месяцев назад они завоевали этот трофей, в финале одержав победу над сборной Южной Кореи, причем очень сложно им далась эта победа. На ваших экранах Тим Кейхилл, игравший в прошлом за Эвертон, пожалуй, самый лучший период его жизни. Кстати, у него даже есть псевдоним, который дали болельщики Эвертона. Крошка Кейхилл. За невысокий рост, честно говоря, очень спорный вопрос. У Кейхилла 180 рост. Может быть, для АПЛ он был недостаточно высок, зато, несмотря на это, Тим Кейхилл очень здорово играет головой. И его самая сильная сторона – это второй этаж. Поэтому за ним надо присматривать нашим защитникам. Также, если Тим Кейхилл забьет, то, я думаю, сегодня он обязательно будет избивать угловой флажок. Вот в такой манере он обычно празднует взятие ворот на ваших экранах. Тим Кейхилл великовозрастный футболист, надо отметить, но есть кому подпереть этого игрока. Конечно, культовая личность для Сокерус. Есть Массимо Луонго, но он сегодня почему-то остался в запасе. Есть достаточно других игроков, которые здорово могут своего лидера впереди заменить. Өзүңүздөр көрүп тургандай, оюн эсеби азырынча биздин жигиттердин пайдасында эмес. Топ менен Мирлан Мурзаев сол канаттан капсыра кирип барууда. Бали Мирлан анын айып аянтчасына кирип баруусу жана урулган сокку Дүйшөнбеков, Бактияр Дүйшөнбековдун айып аянтчасынын сыртынан урган соккусу жыйынтыгында мынантип эме бет маңдай чийиминин сыртына чыга бериптир. Ооба, тамандын тыш жагы менен жакшы эле дарбазаны көздөй кадаган, бирок топ бутка жакшы ыңгайлуу отурган эмес. Бирок Мирлан Мурзаев сол канаттан түрө кирип, кандай кооптуу абалды жаратып бергенин дагы эстен чыгарбоо зарыл. Кайрадан как ортодон биздикилердин кирип баруусу Мирлан Мурзаев, андан ары артка Бернхардка берди. Жана Даниэл Tego, оң канаттагы Антон 6-чы бул Майер, Виктор Майер дагы алдыга барып өзүнүн чабуулчуларына жардам берүүдө. Азыр эми биздикилер үчүн жедике эч нерсеси жок, ошондуктан маал катып олтурбастан өз бактысын алды жактан издегени дагы орундуу. А бул 15-чы катар санындагы
Майкл Единак, Кристал Пэлас командасының ойыншысы, Англия премьер лигасындағы ойнап, көпті көрген, көп шоқылардың бірі десем дағы тура болады. Дал ушул ойыншы ойындың 2-ші минутында айып белгісінен беттеш есебін ачуға жетішкен. Топ азыр әме біздің жігіттерді. Онан өтеп ортаңқы бөлікті. Фархат Мусабеков аяғында жанды ойыны менен біздікілерді алдыны көздей сүреп баруда. Оң қанатқа шығарылған топ, соққы жана жұмалақ жыртқыч емнеліктен тек бұрчту алқаққа таамай тибей қалғандығы біз үшін түшініксіз болғаны менен жалпы көрмандарыбызды бір сүйінтіп қойды десем анда жаңылған болбоймон. Оба, біздің ойыншымыз Виталий Люкс ең бір қоопты авалды жаратып, есепті теңегенге дерлік жақын болғандығы. Бұл әме біздің жігіттер үстіндағы дүрмөтті мықты дегенінен қавар берет әлеме. Қонақта ойнаған австралиялықтар азыр топқа елік қыла алышпай, демілгені ата-андашқа арғасыстан алдырып қойышуда. Жана біздікілер әме үсті-үстіне чабылды қаншалық мықтап қойғаны менен жиынтықтоочу атқару ғана жетішпей тұрады. Андан башқасы бары ойдағыдай Виктор Майер сіздердің назарыңыздарда болып өтті. Ошол эле Виталий Люкс, Эдгар Бернхард бұлар эме кезінде Кыргыз Республикасында туылып, учурда Германияда жашап жатқан біздің атуулдарыбыз. Ова, қайсы жерде жүрсе дағы туылған жерін ұнытпастан, алар бүгінгі күнге чейин өлкөбүздүн улуттук курамасында намыс талашып жатканыдагы кошумча бир алко сезимдерди пайда кылат. Топ менен австралиялыктар алдыны көздөй барууга аракетти чоң көрүшүүдө. Ортоңку бөлүктөн жиреп кирүү, бирок Валерий Кичин өз ордунда болуп чыгып, азыр эми оюн кайрадан австралиялыктардын түүнөн башталууда. 22-чи катар санындагы Алекс Уилкинсон Корея чемпионатының өкілі, андан ары өзінің өнөктөшү аркылуу ойынды курчутууга аракет жасаганы менен топ кайрадан тайталашка түшүп, азыр эми 7-чи катар санындагы Лекки Метио Герман чемпионатында ойногон бул футболчу. Байкаңыздарбы, топту алып, биздикилерди тобу жок чуркатып, ошол футболдук тыным алууга аябагандай чоң күчтү жумша жаткан маалы. Австралия улуттук курамасы булар эми эң жогорку жетишкендиги дүйнөлүк чемпионатта 8-ден 1 финалга чейин жете алган. Жана бул ийгилигине алар түздөн-түз Тим Кейхилге байланыштуу десем дагы жаңылбаймын. Валерий Кичин сол канаттан чабуулду күйгө келтирүүдө, ырактан кадалган сокку жана топ бул сапар бутага дээрлик даап барган эмес. Оба, Валерий Кичин учурда Орусиянын Түмен футболдук клубунда ойноп бүтүп, кайрадан Анжи командасына кайтып жаткан учуру. Топ кайрадан жашыл сары түстөгө австралиялыктардын көзөмөлүндө. Анткени менен биринчи 10 мүнөттөн кийин эки тараптын топко болгон маданияты дээрлик бирдей экен десем дагы анда калп айткан болбоймун. Себеби кооктабалды жаратуу боюнча биздикилер тыйла үстөмдүгүн көрсөткөнү менен австралиялыктар жалгыз түзүлгөн бир кырдаалды бошко кетирбестен алар ыраттуу пайдаланып кетти. Бул эми билесиздерби, оюндун алгачкы мүнөттөрүндөгү толкунданууга дагы жазып койсок болот. Валерий Кашуба топко чыгууда мыкты ойноп, азыр эми алды жактагы турган биздин оюнчубуз Виталий Люкска топту даректеген, бирок бул сапар топ оюнчубузга даана жеткен жок. Бул жерде кайрадан топ үчүн болгон күрөш жана Катар өлкөсүнөн келген оюн калысы Хамис Ал Маринин ышкырыгы биздин спортчулардын пайдасында. Эми 10-чу мүнөттө урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин атайын топто болуп келген күйөрмандарыбыз тынымсыз 1 мүнөт бою кол чаап туруу озыйпасын аткарып өтүшкөнүн дагы белгилеп кетебиз. Себеби бул өлкөбүздүн улуттук курамабыздын 100-чү эл аралык мелдешине багытталган десем дагы туура болот.
Ошентип урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тандап алуу оюндарындагы экинчи баскычта Б тобундагы экинчи турдук оюндун алкагында Кыргыз Республикасы менен Австралия улуттук курамаларынын кездешүүсүнө күбө болуудасыздар. Таймаштын биринчи 45 мүнөттүгү азырынча эсеп сандары 0-1 коноктордун пайдасында. Жана дагы да биз кызыктуу жагдайларды жакындан көрүп өтөбүз деген ишенич бизде аябагандай эле көп. Счет 0-1 по-прежнему в пользу сборной Австралии. Вот еще раз повтор того самого момента, когда Валерий Кашубов, пожалуй, в простой ситуации пропускает гол. И, ну, на первый взгляд ничего такого страшного не было. Единак бил не так сильно, но все же этот удар оказался для Кашубы большим сюрпризом. Отметим, что австралийцы не могли 3 года просто так валять дурака. И вот атака нашей сборной. И, возможно, сейчас получится голевая атака. Давайте будем болеть в эти минуты. Обещаю, что буду орать до хрипоты, если наши забьют. Здесь, похоже, было нарушение правил, но судья Ханис Аль-Мари проигнорировал этот эпизод. И Тим Кейхилл отдает пас на капитан команды Миле Единак. Дальше атака у австралийцев продолжается через левый фланг. Сложно, на самом деле, представить, если при такой игре наши пропускают, что нас ожидает впереди. Но кажется, что игроки нашей сборной справились с волнением. Надо отметить, что австралийцы просто так время зря не теряли, собирались в стыковых играх в основном с южноамериканцами, которые были более подготовлены к настоящему футболу. И увидев положительный пример Казахстана, перешедшего из УЕФА, в УЕФА из АФ, австралийцы, наоборот, пополнили колонию азиатских сборных, подняв авторитет всей конфедерации. У Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Ирана и прочих сильных сборных появился серьезный конкурент в лице Австралии. Не случайно отборочный цикл чемпионату мира прошел в равной интенсивной борьбе. Я даже считаю, что многие команды из развивающих футбольных стран, вроде того же УАЕ или Омана и Иордании, схватились за голову, когда австралийцы начали показывать хороший футбол в Азиатской конфедерации. А так выходили они из зоны Океании на чемпионат мира. Но правильно они сочли, что в своей зоне они развиваться не будут со слабыми соперниками, поэтому лучше всего играть с японцами, с корейцами, с иранцами и так далее. Последний чемпионат Азии доказал, что австралийцы команда активна и очень сильно прогрессирующая. Много новых футболистов появилось, новых имен. Даже остались сегодня в запасе достаточно сильные футболисты, и они тоже наверняка выйдут на поле. И в атаке сборной Австралии Сокерус, кенгуру футбол. Из зеленого континента команда, которая пока, к сожалению, одерживает победу над нашей командой. 14-я минута завершается. На 2-й минуте открывает счет в этой встрече капитан команды сборной Австралии Миле Единак. Но шансы у нас еще есть. И даже похоже на то, что команда, национальная команда Кыргызстана, это его тренер Александр Крестинин, в прошлом тоже игравший в футбол, в основном в российском первенстве, и с командой Алай, уже будучи играющим футболистом, после уже наставником этой команды, приведший клуб к чемпионству в Кыргызстане. Александр Крестинин, очень опытный, хотя достаточно молодой, при этом успешный тренер. Ну, будем надеяться на его мудрость. Я думаю, во время перерыва он своим футболистам скажет нужные слова. Пока австралийцы идут вперед. На фланге все так же активно действует Азиз Бениш. Честно говоря, не ожидал его выход в основном составе. Мы предполагали, что сегодня выйдут Дэвидсон в обороне слева и сыграет под нападающим самый ценный игрок чемпионата Азии Массимо Луонго. А тем временем
Tego выбивает мяч из-за пределов штрафной площади. Здесь уже в борьбе Милидинак вступает очень брутальный мужчина, еще при этом являющийся довольно крутым игроком. В прямом и переносном смысле в финале чемпионата Азии послал в нокаут корейского футболиста одним движением плеча. Так что за ним тоже нужно присматривать. Тим Кейхилл бьет поворотом, и, к счастью, мяч пролетает мимо. Вот за этим игроком надо следить. Это действительно легенда. Легенда австралийского футбола. Да, он не Роналдо, да, он не является топовым футболистом мира, но тем не менее Эвертон, сами понимаете, что это за клуб, и сейчас он выступает в китайском клубе. Смотрим далее, пока наши проигрывают, но все еще впереди. 0-1. Жанарак деле австралиялықтардың ортон қолдай болған ойыншысы Тим Кейхилл өте бір көп табалдың үстінен шықты. Кейхилл учурда 35 жашта. Білесіздер, бұл Австралия өлкөсү үчүн дүйнөлүк чемпионаттагы эң биринчи гол кийирген футболчу. Алгачкы рет Австралия 74-жылы Германияда өткөн дүйнөлүк чемпионатка тандалып алынган. Андан кейін жол болбой жүрүп 20 жылдан кейін кайрадан Герман жергесинде өткөн, 24 жылдан кейін Герман жергесинде өткөн дүйнөлүк чемпионатка катышып, дал ошол чемпионатта Тим Кейхилл биринчи болуп Австралия өлкөсү үчүн эсеп ачып берген. Ооба, бул көптү көргөн тажрыйбалуу футболчуну жакындан көгөндөлүп коргоочулар кармабаса, ал таман жылтырата качып кутулуп кетүүсү толук ыктымал. Азыр эми топ үчүн күрөш болуп, биздикилер эң биринчи бурчтан чыгаруу стандарттык абалына ээ болуп отурат. Бу да болсо биздикилер үчүн дээрлик бир ыңгайлуу шарттардын бири. Азыр эми топту бурчтан чыгарууга биздикилер кандай аракет көрөт болду экен. Топ үчүн болгон күрөш жана эмне болуп кетти? Дарбазачы Мэтью Райан элден мурда авалды туура баалап, топко ээлик кылууга жетишкен экен. Жана жыйынтыгында биз көрүп турган сандык катыш эч бир өзгөрүүсүз сакталып отурат. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бул дүйнөлүк чемпионатка тандап алуу кандай таризде өтө турганын айта турган болсок, Кыргыз Республикасынын улуттук курамасы Б тобунда кездешет. Жалпысынан Азия чөлкөмүндө туптуура 40 команда экинчи баскычта тандалып алынгандан кийин 5 топко бөлүнүшөт дагы. 8 топко 5 командадан бөлүнүшүп, ар бир топтун биринчи орунду ээлегени кийинки баскычка өтөт. Мына бул жерде Азамат Байматов бир аз чапчаңдык кылганда балким бир нерсенин үстүнөн чыгат беле, бирок айтканга оңой. Ал эми кыжылдаган топ коргоочунун арасында абалды аңдап билүү бул аябагандай эле кыйын жагдайлардын бири. Мына ошол 8 топтун ар бир биринчи орунду ээлеген улуттук курамасы экинчи баскычка өтөт. Чабуулда австралиялыктар жана Валерий Кичин топтун астына төшөлө калуу менен бул кооптуу абалды жокко чыгарды. Бирок австралиялыктар дале болсо биздикилердин жарым талаасында көбүрөөк орун алууга ашыгышууда. Себеби оюндун алгачкы 15 мүнөттү бул кандай гана беттеш болбосун майдан ээлеринин кош демилгесинин астында өтөрү белгилүү. Мына ушул убакыт өткөндөн кийин австралиялыктар дагы эч бир тартынбастан алдыга баруу аракетин көрүп жатышкандай. Ал эми тандап алуу топтору боюнча айта турган болсок, иргелип алынган биринчи орунду ээлеген 8 команда, андан кийин 4 топтун экинчи орунду ээлеген мыкты көрсөткүчтүү 4 улуттук курама тандалып алынат дагы. Жалпы жонунан 12 улуттук курама 3-чү баскычта тең экиге бөлүнүп оюн өткөрүшөт. 6-6-дан болуп чүчү кулак менен бөлүнүшкөндөн кийин бул топтогу ар бир топтогу, 2 топтогу 2 мыкты команда түздөн-түз дүйнөлүк чемпионатка жолдомо камсыз кылышат дагы. Ал эми 3-чүнү ээлеген командалар өз ара беттешип, жеңүүчүсү бул Түштүк Американын 6-орунду ээлеген
командасы менен тандап алуу ойунун жүргүзөт. Бул эми жалпы маалымат иретинде айтып өттүк. Ал эми Б тобунда Кыргыз Республикасынын улуттук курамасы өткөнкү биринчи турдук оюнда Бангладеште конокто ойноп, аларды 3-1 эсебинде утуп алып, учурда өз торбосунда 3 упайга ээ. Ошондой эле Иордания Тажикстанды өз жеринде 3-1 эсебинде утуп, алар дагы 3 упай менен алар дагы көч башында. Ал эми акыркы өткөрүлгөн оюн боюнча Бангладеш өз талаасында Тажикстан менен 1-1 эсебинде ойногондугу бул бизди кубантпай койбойт. Себеби Тажикстан биздин башка атаандаштарыбыздын бири. Ал эми Иордания бул учурдагы күчтүү команда болгонуна карабастан, буларды биз бир курдай утуп алган жайыбыз бар. Ошондуктан биздин улуттук курамабыздын жигиттери албетте өз тобубуздагы башкы талапкер эсептелген австралиялыктардан ашып түшпөсө дагы өз тобунда керектүү упайды камсыздап экинчи орунду бекемдеп берүүсүнө мына бул карап турган көрөрмандар менен биргеликте биз дагы чымыркана акырына дейре чоң ишеним артып гана карап турмакчыбыз. Топ азыр сары түс кийимчен Кенгуру өлкөсүнүн өкүлдөрүндө. Ал эми Бактияр Дүйшөбеков сиздердин назарыңыздарда болуп өттү. Кийинки беттешин биздин жигиттерибиз 3-сентябрь күнү конокто Иордания өлкөсү менен өткөрөт. Валерий Кичин топ менен алдыны көздөй. Мирлан Мурзаев өзүн сунуштоодо. Андан ары Мирлан Виталий Люкс менен ойноп, андан кийинки мына бул чанчып чыгарып берүү, бирок бычак сыртты гана тактык жетишпей калды бем. Анткени менен Мирлан Мурзаев Дордой футболдук командасынын эң бир ишеним арткан оюнчулардын бири. Учурда аябаганда керектүү көлөмдөгү ишти мыктылап аткарып берүүдө. Анан мындай жүрүшкө берилген тобу, бирок жыйынтыгында топко чыгууда дарбазачы Метью Райан өз бийиктигинде ойной алыптыр. Андан кийин Мирлан Мурзаевдин соккусу, бул эми кайталоодон кийинки орун алган көрүнүш, бирок тилекке каршы топ дарбазанын тыш жагын гана таап калды. Албетте биздин көрөрмандарыбыз аябагандай өкүткө калганын көрүүдөбүз. Ошентсе дагы Виталий Люкс аябагандай ойдогудай өткөрүүнү Мирлан Мурзаевга чыгарып берген. Мирлан Мурзаев билбейм эмнеликтен жаза басты, балким аз ганакай толкундануу бар чыгар, бирок ошентсе дагы эң бир кооптуу абалдардын көзгө көрүнүктүүсү болду десем жаңылбаймын. Азыр топ үчүн болгон күрөш мына мындай кагылышуудан кийин катарлык башкы калыс Хамис Алмари оюнду түптөн баштаганга көрсөтмө берип өтүүдө. Ал эми биздин жигиттерибиздин майдан үстүндөгү жайланышуусуна дагы айтып өтсөк, дарбазада 16-чы Валерий Кашуба, коргоочулар сол канаттан баштасак Валерий Кичин, сол канатта экинчи катар санындагы ортодо Дэниел Tego, 4-чү жана Азамат Байматов 7-чи катар санында оң канаттагы коргонуу үчүн Виктор Майер, 6-чы катар санындагы оюнчубуз жооп берет. Ортодо Эдгар Бернхард 23-чү жана 20-чы Бактияр Дүйшөбеков. Дүйшөбеков көбүнчө оюнчулардын атаандаштардын чабуулун бузууга аракет жасайт. Сол канатта Мирлан Мурзаев 10-чу, ортодо 21-чи Фархат Мусабеков жана оң канатта 22-чи Антон Зеленухин. Ал эми алдыда болсо Виталий Люкс 19-чу катар саны менен. Футболдук тил менен айтканда 4-5-1. Мына ушундай түзүмдү Александр Кристинин тандап алыптыр. «25-я минута. Здесь не было никакого положения ни игры. Играем дальше. Наши атакуют. И удар. Мяч летит над перекладиной. Даже не близко. В сторону ворот бил поворотом 23-й номер Эдгар Бернард. Один из самых активных, пожалуй, в составе нашей команды. Еще раз посмотрим за этим повтором. Ну, в полумомент надо признать, что и дистанция была прилично до ворот. Ну и у Бернарда мяч, к сожалению, свалился с ноги. В общем и в целом наша команда освоилась, похоже, со своим соперником. Да, начало было обескураживающим, но, пожалуй, наша команда взяла себя в свои руки. Вот на ваших экранах Виталий Кашуба, выступающий в Таджикистане. И погода сегодня, к счастью,
оказался футбольный, 19 градусов тепла. В вечернее время проходит эта встреча. Я напоминаю, в 8 часов стартовал этот матч. И на первых минутах мы пропустили, к сожалению, гол. Палится на газоне без помощи Лекки. 6-й номер Майер, наш футболист, защитник. Ну и в целом надо признать, что сумели наши игроки сориентироваться, особенно в обороне. И впереди у Мирзалиева был хороший шанс, правда, пространство у него сокращалось. Принимал мяч он с острого угла, бил поворотом, но всколыхнул сетку ворот только с внешней стороны. Активность у австралийской команды сходит на нет. Лекки боролся с мячом против нашего футболиста. Здесь принимает судья решение отдать штрафную пользу нашей команды. Надо признать, что и Круза нету в составе сборной Австралии. Он даже не наличествует в заявке. Похоже, не приехал в Кыргызстан. Но, тем не менее, есть кому впереди сыграть. Есть Бернс, есть Уилкинсон. Идут вперед наши. Бернард отпускает от себя мяч. И в итоге потеря. Но, тем не менее, Кыргызстан начинает уже проявлять свою активность и уже посмелее действует впереди. Надо признать, что перед игрой я заранее сходил в стадион «Спартак», ну, скажем, в настоящее время называется он стадион Долена Умурзакова, имени Долена Умурзакова. И ажиотаж был на высоком уровне, заметил скопление людей возле касс, практически билетов дешевых не осталось. Где-то к часу времени дня я заметил, что билеты выросли в цене, перекупщики и так далее. Спрашивал у болельщиков нашей команды, они верят в победу, несмотря на разницу в классе. Да, на классе мы явно не выйдем в этой игре. Ожидается, что наша сборная все-таки покажет характер и волю. В классе австралийцы, конечно, превосходят. Но, тем не менее, болельщик, с которым я поговорил, сказал о том, что ни в коем случае, даже при крупном поражении, не покинет первый тайм. Обязательно он останется, будет болеть до конца. И также заметил, что трансляция у нас теперь соответствует мировым стандартам. 11 камер работают, и осветительные приборы специально были приобретены еще до этого матча. Так что освещение у нас будет на высоком уровне. Это очень приятно. И наши в атаке, давайте не будем отвлекаться, что будет впереди. С мячом у нас 19-й номер Виталий Люкс, играющий за второй Нюрнберг, немецкий дивизион, не Бундеслиги, понятное дело, но тем не менее Люкс, родившийся в Кыргызстане, потом приехавший в Германию, теперь уже представляет нашу страну на международном уровне. Это очень приятно. И также отметим, что в составе нашей команды есть новые лица. Эдгар Бернард, допустим, тот же самый Землянухин, но он уже давно игравший за нашу национальную сборную в матче с Бангладешем. Бернард отметился 2 забитыми голами. И в атаке Азиз Бенич. Неплохо справляются в прессинге наши защитники. Но, к сожалению, Майер сделал неточную передачу на партнера. Перехват австралийцы в атаке через левый фланг. Пытается пробиться 16-й номер этой команды Бернс, который сегодня был отправлен в основном составе Анге Постекоглу. Греческий специалист, пришедший на место Осиека, заменивший на посту главного тренера. Именно он вывел национальную сборную Австралии на чемпионат мира. Вы помните, чем завершился турнир для австралийцев. Пожалуй, самая дерзкая игра, которую они продемонстрировали в матче с голландцами. И самый красивый гол в том матче забил Кейхилл. Довольно с дальней дистанции. Гол, который отметил, кстати, легенда мирового футбола Роналду, назвав его самым красивым. Но, тем не менее, австралийцам даже такая, безусловно, красивая игра на чемпионате мира не помогло. В матче с Испанией они, к сожалению, пропустили 4 гола и проиграли крупно. Вот сегодня хотелось бы, чтобы этот дух испанской сборной вселился в наших футболистов.
Как минимум Бернард сегодня сыграл как Роналду, как минимум Землянухин сыграл как Лионель Месси. Конечно, это предел мечтаний. Ну, может вполне это случиться, если наша команда сумеет показать футбол выше своих возможностей. Только на это приходится надеяться. На чудо, но чудо тоже надо заслужить. А пока стандарт в исполнении австралийской команды. Топ австралиялықтардың көзөмөлүндө алар айып белгисинен эң бир кооптуу делген жагдайдын үстүнөн чыгышууда. Ашырылган топ жана топ үчүн болгон күрөштө биздикилер бардыгы өз ордунда болуп чыгышты. Жана аз жерден калды окшойт. Албетте 14-чү катар санындагы Джеймс Траиси. Байкаңыздарбы? Байкатпай соккуну ыракы бурчту көздөй туштаган экен. Чынында ортодон биздин коргоочулардан жанып кайткан топ изин өзгөртүп, жыйынтыгында Валерий Кашубаны кыйла түйшөлтүп койгонун дагы көрө алдык. Анткени менен бурчтан чыгарылган стандарттык абал жана байкаңыздарбы, экинчи кабатта австралиялыктарга каршы даба табыш кыйын. Мэтью Спиранович, мына ушундай ысымды алып жүргөн австралиялыктардын шыңга бойлуу оюнчусу абада алдаганча мыкты ойнай алып тура. Албетте булардын бой узундугу кыйла чоңураак, ошон үчүн биздин жигиттерибиз байкадыңыздарбы, топту жерде көбүрөөк кармап болушунча атаандаштарга ыңгайсыздыктарды жаратуунун аракетинде. Топ үчүн болгон күрөш. Албетте сол канатта Мирлан Мурзаев күзөтүп турууда жана бир курдай биздин Эдгар Бернхард. Мирлан Мурзаев таябагандай ыңгайлуу жагдайга топту чыгарып берген, бирок Мирлан Мурзаевка кичине тактык жете бербей, абал бошко кетип калганын дагы өзүңүздөр жакшы көрүп алгансыздар. Эдгар Бернхард 23-чү катар санындагы биздин футболчубуз бүгүнкү күнү аябагандай тиешелүү көлөмдөгү ишти алып барып, биздин оюнубуздун алга жылуусуна чоң салымын кошууда. Бернхард туурасында айта турган болсок, ал Сокулук районунун Новопавловка айылында туулган, учурда Германияда жашап, ал жерде тагыраагы Польшанын Видзеу аттуу футболдук клуб үчүн ойноп келет. Топ менен биздикилер Дүйшебеков жана Эдгар Бернхард. Байкаңыздарбы, топ менен атаандаштардын намынтип башын маң кылып кетүүсү аябагандай бүткөн түргө келтирилген. Топ кайрадан биздикилерде кичинден Мурзаевка чыгаруусу жана ортодон коргоочу Будат болуп, азыр эми топ бет маңдай чийиндин сыртына чыгып, биздикилер кезектеги бурчтук топту оюнга киргизишет. 23-чү катар санындагы Эдгар Бернхард топту берүү үчүн бурчка шымалана жетип келди дагы. Азыр эми бул ашырылган топ эмнени берет болду экен? Топ үчүн болгон күрөш жана Валерий Кичин элден мурда топко жетип, соккуну түз эле тик бурчтуу алкакты көздөй багыттаган, бирок мындай кыйчалыш учурда бутаны табуу алдаганча кыйын. Байкаңыздарбы, азыр күн өзүнүн уясына жакындаган сайын күн кирип баштады, бирок бул биздин Дөлөн Өмүрзаков атындагы футболдук стадионубузда күндүзгүдөй жарык абал түзүлүп олтурат. Бул биринчи кезекте билесиздерби, жарыктандыруу ишин ордуна коюуда Кыргыз Республикасы футбол федерациясы менен биргеликте Катар мамлекетинин футбол федерациясы кызматташтык тууралуу 5 жылдык кызматташууга кол коюп, анын эсебинен биздин футболдук жайыбызды жарыктандыруу дүйнөлүк талапка жооп берип калды. Мындан ары эми биздин футболчуларыбыз, жолбусу ички чемпионатыбыз какшыма күндүн кабында өтпөстөн нагыз футболдук аба ырайында кечке маал күгүндө көпчүлүк өзүнүн жумушунан бошогондон кийин болот десем анда жаңылбаймын. Топ биздикилерде жана оң канаттан түрө кирип бара жаткан бул Антон Землянухин өзүнүн өңүтүндө мыкты ойнодо. Виктор Майер жана Виталий Люкска берилген топ. Ортодон кыйла узун бойлуу австралиялыктар экинчи кабатта, албетте алар
аябагандай бойлорунун артыкчылыгын пайдаланып жатканындагы белгилеп кеткенибиз туура болот. Ал эми бул футбол боюнча өтүп жаткан дүйнөлүк чемпионатка тандабалуу оюндарында биздин ички чемпионатыбызда эң көп футболчуну жөнөткөн бул Дордой футболдук клубу. Андан кийин алга менен Абдыш Ата командасы экенин дагы айтып өтөбүз. Топ дарбазаны көздөй багытталганы менен жогорку тактыкта болбой калгандыгы албетте биздин күйөрмандарыбызды кенедей дагы күйүнтүп койгон жок. Себеби байкадыңыздарбы, биздин күйөрмандарыбыз акырына дейре өзүбүздүн сүймөнчүктөрүбүзгө ишенет. Мына эмесе бурчтан чыгаруу боюнча артыкчылык биз тарапта 3-1 сандык катышында. Азыр эми кезектеги стандарттык абалдан бола келген абал. Дарбазачы Метео Раян, Брюгге, белгилик Брюгге футболдук клубунун дарбазачысы, топ үчүн болгон күрөштө кийчин эт бетинен кете жакшы эле аракет жасаган, бирок бул жерде эми топ оюн талаасынан чыгып кетип, эми жумалак жырткычты австралиялыктар оюнга таштап берүү менен кармаштан андан ары улап барышат. Албетте көпчүлүктүн ою боюнча австралиялыктар биринчи жарым бөлүктө эле атаандашты эсин жыйдырбай бүктөп коет деген дагы айтуулар болгон. Бирок билесиздерби, бардыгы тең. Кагаз жүзүндө австралиялыктарды башкы талапкер эсептегени менен оюндун жүрүшүндө кооптуу абалды жаратуу боюнча биздикилер атаандаштардан асты ашар, бирок түк кем калган жок. Бул эми айныксыз чындык. Биринчи кезекте мына бул 20 миңге чукул күйөрмандардын деми. Экинчиси учурдагы биздин улуттук курамабыз жылдагыга караганда быйыл мыкты уюшкандыкта. Себеби башкы насаатчы Александр Кристенин сиздердин назарыңыздарда өзүнөн мурдагы жетекчиге салыштырмалуу нагыз кесипкөй экенин дагы көрсөтүп өттү. Себеби ал учурда Краснодар футболдук клубунда атайын адистерди даярдоо борборунун төрага орун басары. Бул адис келгени биздин футболчулар кандай тамактанып, кандай күндүн жүгүртмөсүн сактоо керек экендиги нагыз кесипкөй багытта коюлуп, учурда биздин футболчуларыбыздын деңгээли көпчүлүк күткөндөй эле жогорку калыбына келип олтурат. Албетте австралиялыктарга каршы ойноо бул эми жөнөкөй катардагы улуттук курамалардан кескен айырмаланат. Себеби футбол, биз билебиз, бул европалык спорттун түрү. Көбүн эсе европалыктардын жадына жакындан сиңген, аларга көбүрөөк тааныш. Бирок ошентсе дагы биздин футболчулар учурда тең ата мүнөздөгү оюнду тартуулашып, ачыгын айтып коюшубуз керек, биринчи жарым бөлүктө биздин жигиттерибиз каршылаштардан ныпым кем калган жок. Азыр кайрадан топ үчүн болгон күрөш. Топ Мирлан Мурзаевде. Ал бир оюнчуну жээктеп өттү дагы, экинчисин кошо жазгырып, азыр эми эмне кылмакчы? Андан ары топту Бернхардка берип, Бернхард оң жанактан өзүн сунуштаган Землянухинди таап олтурат. Жана Антон Землянухин бул көп жылдар бою Түркиянын биринчи лигасында ойноп келген. Жана Абдыш Ата футболдук клубунун тарбиялануучусу. Жыйынтыгында кооптуу абалдын үстүнөн чыкканы менен топтон кол жууп кала берди. Албетте бул улуттук курамабызга эң көп Дордой футболдук клубунан келгенин дагы айтып өттүк. Анан дагы кыргыз футболунда бүгүнкү күнү дүйнөлүк чемпионатка тандабалуу оюндарында экинчи баскычтан баштап ойноосу. Бул эми биздин футбол үчүн аябагандай жүгүргөн. Абдыш Ата футболдук клубунун президенти Сакибаев жана Дордой командасынын ардактуу президенти Аскар Салымбековго байланыштуу десем анда жаңылган болбоймун. Дал ушул биздин инсандардын футбол үчүн жан үрөгөндүгүнөн улам кыргыз футболунун деңгээли тиешелүү бийиктикте турат десем анда аша чапкан болбоймун.
Мындан кейін, ушул тандабал ойындарынан кейін, ойымча эми кыргыз футболунун өнүгүүсүнө жаңы жол ачылат деген дагы ойлор бизде арбыныраак кездешет. Кайрадан назарыңыздарды кызыктуу делген беттешке буруп баштайбыз. Ошентип 40-мүнөттөр дагы өз жебесин кагып баштады. Азырынча эсеп 0-1. Австралия улуттук курамасы азырынча алдыда келе жаткан маалы. Ну что ж, смеркается, как обычно говорят, когда темнеет. Действительно, у нас время уже позднее, 41-я минута. Остается играть еще не меньше 3 минут. Но я надеюсь, что судья Хамис Аль-Мари добавит еще несколько компенсированных минут. Справляемся, несмотря на то, что наша команда проигрывает. Но представьте себе, первый тайм мы завершаем со счетом 0-1. Многие ожидали, что крупным будет результат уже в первой половине игры. Но на бумаге одно дело, а в игре мы видим, что наша команда действует довольно дерзко, атакует. Очень надеемся, что Мирзалиев, ну и не только он забьет в этом матче. Очень ждем. Весь стадион в ожидании. Но, правда, по владению мяча австралийцы превосходят нас. И опять же, хочется сказать о классе команды, которая превосходит нас. Ну вот, смотрим, как проводят они свою атаку. Далеко им до ворот. Но тем временем Мирзалиев идет в прессинг. Защищаются австралийцы. Надо отметить, что Тим Кейхил еще себя не проявил в этом матче. 39 голов он забил за 80 матчей национальной сборной Австралии. Славная карьера бессменного и многоопытного лидера сборной Австралии, отыгравшего свой 3-й чемпионат мира в 2014 году в Бразилии, приближается к закату. Тем не менее, его бойцовский дух и опыт, безусловно, помогают австралийской сборной в отборочной кампании к чемпионату мира. И Тим Кейхил, похоже, собирается сыграть еще и в России в 2018 году. Наши атакуют. Не будем отвлекаться. Чем все это завершится? Бернард с мячом. Неплохая у него техника. И переводит мяч на Мирлана Мирзалиева. Тот уже в штрафной площади. И здесь можно даже рассчитывать на то, что соперники свалят против него. Бернард. И вот тут уже не доглядели партнеры Бернарда, упустили в атаке своего соперника, по-моему, Тима Кейхила. И мы видим, как довольно жестко вступает в игру Мусабеков. Пока замен не будет. Ко второму тайму наверняка нас ожидают перестановки. Погода хорошая. Играть одно удовольствие. Австралийцы атакуют. Еще 1 минуту до конца остается. Виктор Майер, отыгравший первый тайм безукоризненно в обороне. Наши должны выйти из обороны. И с мячом Валерий Кичин, права на который обладает Анжи. Но сейчас он на правах аренды выступает за другой клуб. И в атаку стремляется наши, но впереди недополучил передачу Землянухин, 22-й номер. Александр Кристин на ваш экран. А вот и, собственно, главный тренер сборной Австралии греческого происхождения Ангелос Постетоглу. У руля сборной стал в октябре 2013 года, сменив Хольгера Осиека. Достижение Постетоглу на тренерское поприще до триумфа в Австралии на чемпионате Азии в 2015 году ограничивались 3 победами в чемпионате Австралии, титулом победителя клубного чемпионата в Океании, а также 3 победами на молодежном чемпионате. В 2008 году Постетоглу предпринял попытку поработать на исторической родине, но его тренерская карьера в клубе Панахаики продлилась чуть более полугода. А если вспоминать о больших достижениях сборной Австралии, то вспоминается 2006 год, когда команда дошла до 1/8 финала, и там был остановлен сборной Италии со скромным счетом 0-1. Тогда проиграли Сокерос, и идут вперед наши. Получается Бернарду доставить мяч до Мирзалиева. Милединак. Перешли свою половину поля наши. Передача Дэниела Tego на фланг. И здесь отрабатывает по полной Дюшенбеков, но фалят против него. Нет, похоже, это был Виктор Майер.
Издали, конечно, не рассмотреть по номерам футболистов. Вот крупным планом мы видим, что именно защитник подключался в атаку. Много работы Хамису Аль-Мари. Таких спорных, в общем-то, моментов не было, так что судья сегодня отработал неплохо. Главное, был незаметен в атаке Барсы. Вот такое у нас прозвище, как известно, наша национальная команда носит этот псевдоним. И очень хотелось бы, чтобы свой звериный характер кыргызстанцы показали в этой игре. 2 минуты добавляется. Этого достаточно даже для того, чтобы счет в матче сравнять. Но не в этот раз. Стандарт исполняется кое-как и выбивают снаряд за пределы штрафной площади защитники сборной Австралии. Но еще одну попытку предпримут футболисты Кыргызстана. У нас остаются уже буквально секунды до конца. Вот-вот прозвучит свисток главного арбитра из Катара Хамиса Аль-Мари. Отметим, что первый тайм у нас прошел сносно. Да, проигрываем, но справились со своими нервами, освоились в игре со сборной Австралии. Вы только представьте, да, даже по положению FIFA наши уступают сопернику очень серьезно. Вот и завершается первый тайм. К сожалению, 0-1, но во втором тайме есть надежды. И очень надеюсь, что Александр Крестинин сумеет нашу команду взбодрить уже после перерыва. Есть ему что сказать своим подопечным во время перерыва.